Subscribe to NEWLINK YouTube channel and go stop ping on the notification bell. Subscribe to NEWLINK YouTube channel and go stop ping on the notification. NEWLINK's top vlogger. Big up NEWLINK's cause him a top vlogger. Vlogging it. Greetings and blessings, my viewers and subscribers. So, my people, I don't know, say, for a few days I was out and thing, you know what I mean, on vacation in my third home in the Dominican Republic. So, I have one of the clips I'm going to share with you all today, you know, my viewers and subscribers. And this is when I go to a very poor community in the Dominican Republic, my people. And I meet up with a group of young men, you understand? Eventually, they don't speak English, my people. I speak small Spanish, you understand? But we eventually play some domino games. So, I offer them, say, look here, we're going to play 6 domino games, you understand? For each game you won in the 6th game, I will give you $100 with any one of them, my people. So, in the end, if them win the 6th game, them will get $600. If me win 1 or 2 out of the 6, them eventually I go get 4, you understand? If me win all 6, them get none. So eventually after the tournament and thing, people, I only won 1 game, you know what I mean? They eventually won 5. But the thing about this and why I did this for people, show you how the world is, right? So imagine, you know, I go there, I offer 6, but instead of them to team up and say, look here, you know, make me try, if we get the money and share it. You know what them do, my people? All 3 of them are try compete for one of them get all of the money. So eventually that's how, you know what I mean, I managed to even win 1, you know what I mean, because it's really hard, my people. Them still that kind of help each other, but them still a curse each other because them want, each man want the money, my people, you know what I mean. Them not think about it, we win it and share it, but you don't know, it's just the world setting, people. Eventually it was fun, we buy some juice and things, and my people have a great time, and it was fun. And I'm telling you, my viewers and subscribers, it is such a great country. A lot of people go to this country and go for different stuff, you know what I mean. But I really visit these places, people, to go in the poorer parts of these places and help a lot of people, because I do a lot of give back over there, my people, to the kids and to the elder folks, them and thing. And you know what I mean, to a lot of young people, go there for try, you know what I mean, make them feel good, make them feel present, because these community, my people, is really, really poor. Way up in the country, and it's just a joy. So I'm going to share this clip with you, my people. It's a few minutes long, our domino game, you know what I mean. If you know a little Spanish, we understand when them speak and thing. And big up to the camera people who do the video and thing for people. But I don't know, I just one life, my people, and you don't know the attacking basket to work. We're not stop, my people. Big up on yourself, remember to do subscribe, like, share and comment, my people. Thank you all so much. Attack, blessings, people. Big up every time. Okay. Recarga. Recarga. Fue Dios que vino a iluminar el día hoy. Yo está con nosotros. ¿Cómo? ¿Ven aquí? Ganó la primera. Todavía no ha ganado. Ese sabe más que ustedes. Emanuel. Ese sabe más que ustedes. Ahí, vemos ahí. Está trancado. Perdiste. ¡Ey! ¡Bueno! 5, 6, 7, 8. Perdiste. Gané. Son 1. Falta 5. Llevo uno. ¡Ah, pero eso! ¡Eso! ¡Ay! Hoy se cuál esto. Manuel, te invita para ti, ¿no? ¡Ey, tú sabes! Son $5,100. No, 100 pesos, mi amor. 100 pesos. $100 o 100 pesos. 100 cada Cada uno. Bueno, que no va. Por cada mano son 100 pesos. Sí. Ah, ok. Llevo 100 yo entonces. Yo gané. ¿Quién que gana ahora? Tú tienes 100 entonces. No, los dos ganamos. Si gana los 6, tienes 600. Si gana los 6, mano, tú tienes 600. Uy, 600. Manuel. 600 pesos. Voy para los 6. No importa. Yo pensaba que son $600. No, 600 pesos para todos. No. ¿Quién lo gana? El que gana. La persona. Si son 2, son 2. Pero oye, este se fue para allá. Daphne. Tú te llevaste los Are you okay, girl? Mi cuarto. Toma. Oye, Jamie. Ella sabe.
Güey, saca la ficha, saca la ficha. Está trancado. Güey, tiempo. Allá. Dime, da eso lo No, que no, es. Jamie, no. No. Mira. No, wait. Game over. Game over. Game over. Mira. Game over. Me tengo un chivo. Game over. Yeah. Game over. What? No, What? Game over. Tú me dices a mí, It's good. You don't take shit. You don't take shit. Ahí gané yo trancado. No. Now you want the money? He good, because he what? Trancado gané yo ahí, trancado, güey. She wanna kill herself. No, fui yo, pero yo gané trancado. Güey. No, mío. No, los motores no. ¿Es verdad, Daphne? Fui yo que gané. Daphne, put the bag there. Put it back. Móntate, llámame contigo si tú quieres. Ay, móntate con ella. So still one game, right? Ey, que me Yes, still one. Móntate con ella, Jairo. No. No, tú no vas para eso. Sácale, juega, Manuel. Tú no vas. Got it. Go. Güey. ¿Soy yo? Sí. Got it. Buena. ¿Qué pasa? Dijo Vicente. ¿Qué pasa? No, ya sabes. ¿Qué pasa? Te voy a decir qué pasa ahora. Que si no gano yo no es nadie. Tranquilo. Son 200 que van ahora. Ahora me toco. Vamos a ver. Miren, 30. No, 30 para ningún lado. Yo tengo una. Pero aquí le gané yo. No. 100 yo. A la pella un llevo 100. Es que ustedes son demasiado acelerados. ustedes. ¿Quién va a ganar ahora? Yo llevo 100 yo. Está bien. Y yo 100 también. demasiada vaina. Oye, estate tranquilo, juega tranquilo. Tú. Mira, Este no puede funcionar. No está haciendo nada. No, este no puede funcionar. No, muévete al paso. Juega. Pero juega los hombres, como se juega. ¿Qué yo estoy haciendo? Pero dime que yo hice. Ey, se me va a calentar la cerveza. Ahora. se mueve demasiado. Que te acelera mucho, Se mueve demasiado. No, pues está Está caliente, pero. La abeja más de más que la abeja. Juega más. Claro, porque yo no estoy haciendo nada mi más. señor aquí está jugando legal. Bébetela. Coño. No, pues gracias, papá Dios. Uy, dijo Javi. Vamos ya. Vamos ya. Palomo no. Arréglala, picha, arréglala. ¿Quién? ¿Yo? Uy, dijo Javi. Eres tú. Ahora, los muchachos de paz. Ahora, aquí. Juega tú, ¿cierto? Ahí pediste, tú ahí pediste. ¿Quién? Yo llamaba, pero que sean blue. Tú no vas. No, yo lo dije que ganó. Y tú no vas. Juega, que eres tú y ganó ahí. Oiga. 200. Llevo 100. Yo. 200. Es más, pero ya saben. Dame una vuelta, mía. Y dame contigo para allá. Ve que está palomo. Yo llevo 200 porque los 100. Si los 100 yo tengo para allá. ¿Para dónde? Ah, sí, ya. Para allá. Yo tengo 5 años para allá. Uy, mira, este lo gané yo ahora. Juegue. Este lo gano yo. ¿eres tú, Emanuel? ¿Eres tú? Yo no voy. Es él, es él. tú. Ya yo jugué. Ah, soy yo entonces. Mío, papá Dios. Yo no voy a hacer con esta mujer así. Ay, Dios mío, que se digo ahí. It's hot. Estas mujeres sí son bellas, ¿eh? Dios. Estas sí son bellas, mujeres. Uy. I want to eat, but I'm scared because my teeth. Just like Yo quiero saber. ¿Eh? Que me gane este. A mí me va a ganar. No, a mí me conviene que gane Ángel. A mí me conviene que gane Ángel, ¿no? ¿quién que gana? Ángel, 2 y 1. Ángel está palomo. Yo llevo 200. Ángel está palomo.
Que se va 200. Ya, ¿quién? Tú sí juegas más. Ya tú. Tranquilo. Ya, Esta vez se fue a todos lados. Ya tú. Gané. Ya lo. Yo no voy. Ganó él, nadie para nadie. 500. Es lo que puede uno. ¿Qué? That's 500. Four, that's four. A ver qué gana. 400? Yeah. That's How four much is games. that? Háblame en español, Pablo. You was two. You was two in him. One. Is that 200 and is that one? That's 300? Yeah. Okay, after that is done. ¿Sabes lo que puede We have two more. ¿Cómo fue? Two more. Two more? Yeah. Who win now? How much you got? Four games.